Sibingelela abalandeli be-channel sisichazekele amaphupho igama lami ngohlengi wesibongo wambotho-ke. Namhlanje nesifiso sokuthi bakwethu ngike ngikhulume into ethize ephatha lapho khona umuntu ekhulume inkulumo idlozi elingayihambisani nayo noma enze into ewumcimbi othize abangahambisani nawo noma ngabe kuthiwa mhlambe wena ake ngilinganise ufaka ingane esibongweni kanti uyifaka esibongweni akusiyo yala ekhaya uyahamba uyokhokhela umuntu othize noma ukhulumela umuntu othize kanti isimo sakhe abahambisani naso noma ngabe wena wenze nje into kodwa ephambene nabo abayibonayo kusibona ayisilona iqiniso phezu kwakho nabo abayazi lento okhuluma ngayo noma ngabe kuthiwa mhlambe uthi uyoke ake ngilinganise futhi nangokuthi uthi wena uyogeza umuzi othize ngoba ukhulelisile khona mhlambe mawumfana uthola ukuthi abayazi leyo into leyo ngobani lo muntu othi uyomenzela lonto bayakuphikisa ukuthi akusikona sho ukuthi nje ake ngichaza ukuthi esimweni lapha wena wenza khona into abangasekho abakuphikisa ukuthi le awuyenzi asiyazi le bengameli uyenze kuzoba nezinto ezithize ezizokwenzeka kuwena bazokukhombisa kanjani ke ake ngithi kade uthi wena uyohlawula ingane kanti leyo ngane abahambisani nayo noma ngabe kuthiwa uwenza umcimbi kodwa kakhulu lezi zinto bakwethu zenzeka lapho uthola ukuthi khona umuntu ulungisa isimo athi usilungisa ekhaya kanti akusona salelo khaya lento yenzayo ayihlangene nawe kuzokwenzakalani okokuqala uzothi makade wenze leyo mcimbi leyo wenzile uthi uqeda lapho uzizwe ugwazwa indlebe shuthi ake ngithi nje lapho wenze khona into ethiza abangahambisani nayo edlozini uzobona ngesimo sokugwazwa indlebe ebuhlungu uphathwe indlebe egwaza phakathi awumunye iziphume ngisho ubomvu indlebe uthola ukuthi mhlawumbe ingane izogwazwa indlebe kusuke kunesimo abangasekho abangahambisani naso sho ukuthi njengoba suke kugwazwa indlebe kusuke kubikwa isimo sokuthi awulaleli lento yenze lana asiyazi ukuthi uyitshelwe ubani uma phela umuntu mayetshelwa into uyizwa ngamadlebe ngaleyo ndlela bazokufaka izinto ezigwaza endlebeni kube buhlungu impela uguliswe ukuthi kunalento abakutshele yona noma ukuthi abakutshengisa ukuthi wena usitshela into esingayazi esingahambisani nayo awukubheke lokho kuzokwenzakala kuwe kuleke umuntu into enjengaleyo soyefanele usukume ngaleso sikhathi uhamba ukhuluma imsamo usichani nabakosibani ngiyaxolisa engathi ngenze into ethize ngoba akushiyani uthi kade uqeda nje ukuyenza kuthi shaya intambama noma kube ubusuku indlebe ikubelesele noma ngakusasa indlebe ikubelesele okokuqala lokho lapho uzwa khona ugwazwa indlebe ayimayidu igwaza lokho okubuhlungu phakathi uphinde kube yiso uma ligwaza iso okusho ukuthi kunento abayibonayo la ekhaya oyenzile abangahambisani nayo liyakugwaza iso mase kuya ngokuthi elangakuphi uma ugwazwa elangaka left into leyo esuka iphakama phezulu kwesimo sako malume ka right into esuka iphakama phezulu kwesimo saka baba wakho makushadiwe kakhulukazi izinto ziphakama kumuntu ngesimo ayisona yena ngokuphila kwempilo yakhe ngokwasedlozini ngesibongo sivumilekile phezulu kwakhe likugwaze iso kusuke kukhona indlela obone ngayo wena obuthi uyalungisa ngayo kanti akusiyona bazosheshe bekuphikise lonto ukuze uwazi nangolungisa ukuthi cha lesi simo akumele nje ngize ngisithinte asihlangene nawe kube amazinyo ukade ukhuluma inkulumo ngayizolo ningisize ngalutho aninginikeza ilutho izinto zami ayilungi ifanele ngenze njani ngiyakwenza ukuthi ubale izinto njalo abangakutshengisile zonke sizenze uwena usuka uhlangane nabantu abathize abangakuthumile kubona uhlangane nabo wenza izinto ngenza ukuthi mina lana angisezokwenza lutho njengamanje mina aningifuni nami ngiyadeda kunina ziningi izinto ezikhulunywa abantu ngiyeke ngiphila impilo yami ziningi izinto ezikhulunywa abantu sengikhathele in azokuphatha amazinyo indlela okukhuluma ngayo ungacabangela abantu abangasekho ukuthi cha phela ufunda ukulinda ubokwazi uma ukhuluma ukhuluma nezingane
ngikhuluma namakhehla amadala aphilayo. Ngaleyo ndlela azokubuyisela manje impendulo ngoba wena banjani abakusabi phela futhi kanti uphethwe yibona bakuthumile. Okwakho ukulinda ufunda indlela yokukhuluma nabo ukuthi okukhulumayo akuzosuka emicabangweni yakho nasey'ntweni zakho oy'fisayo, kodwa uzozwa ngabo. Wena funda ulimi lokukhuluma ukuze kube njani, kube kuhle kuwe, bakwazi ukuthi basebenzisane nawe. Inkulumo oyikhulumile kufanele ibuyise impendulo esuke ikahle. Impendulo ibuya ngamaphupho noma impendulo ibuya ngesimo somuntu ongasena osegcekeni leni yakutshela ukuthi akwenzeki ukuthi kuthiwa ngiphuphe ukuthi ngiphuphe kuthiwa yenzani ukuthi zihlanganiswe izinto zizonke. Kodwa nje leyo ozoyikhuluma emva kwalokho uqede uphathwa amazinyo wonke, amazinyo abebuhlungu wonke, awaka left noma awaka right. Bhasobha inkulumo oyikhulumile, bhasobha into oyenzile ngalezo insuku noma ngosuku oludlulile nokuze lento ikuphathe. Bheka into kade uyenza ukuze uzwe leso simo samazinyo ukuthi aqaqambe wonke ukuthi sisanganelwa yikani. Kusuke kuveza isimo esikanjani. Kaphinde futhi uthole ukuthi kade nimisa nje unenza umcimbi noma omama bakhulume khona into eyenzaka, sorry ngiyaxolisa ukisho lento. Khona into eyenzakalayo uthole ukuthi omama bashadile mhlampe kakhulu kubona-ke le ngizoyibala. Shadile umama kube khona umsindo egcekeni afokofisa abhekiselene hey labantu bakini abanje mina ngikhathela indaba yabo hey la egcekeni angifunwa vele phela ukungafuna kuyenzeka kube khona ungafuna, kodwa gada indlela ozoma ngayo, ozokhuluma ngayo, ozomisa ngayo amazwi akho, ozowabhekisa kulo muntu osuke uthetha kuyena. Noma ngabe kuthiwa usuyathetha ngale ndlela, zama ukuthi ungabe phela usekuzwakala umsindo wakho. Gqigqizela ubhekele mina ngeke bazokuphula, ikakhulukazi abantu ababa naleyo nkinga, abantu besifazane. Uthola ukuthi umuntu useyathi uyahamba phohloka umlenze egcekeni, yini ayakushaya amakhehla la ekhaya, akutshengisa ukuthi ngeyolunye usuku sizokwenza okubi kunalokho ocabanga ukuthi sikwenzile ongayilutho. Useyoxhuga-ke umuntu, useyoxhuga yini, unyathele kambi, ubeke kambi ngendlela angafanakanga uthenza ngayo. Abanga nesizotha, akabanga nokubamba inhliziyo yakhe ukuthi cha akungaphunyukeki ulaka oluzoba ngaphezulu, ungadinwa uthethe uze kube cha kona phela ungakhuluma, kodwa musu ukubonakala egcekeni usugqigqesiza usuthi bazokuphula umlenze. Yinto lena ezenzakalayo-ke bakwethu. Uthole ukuthi izindlela esikhuluma ngazo uma zingavumelekanga nemisebenzi esuke siyenzile, uma ingavumelekanga kakhulukazi uthatha umuntu bewisa umsebenzi wenkomo wenza omkhulu umsebenzi lona, kanti leyo nto ayivumelekile ngoba phezu kwesimo sekhaya ngaphambi ukuthi yenzeke kufunakala isimo senhlambuluko. Nizothi niqeda nje ukuthi niwenza umcimbi ngoba niwenze phezu kokhulu befanele niqala nisuse nikwenze phezu kwamahlaza athize bekumele kudlule kuwona. Uthola ukuthi seniyawenza lo mcimbi niwenzela abantu athi nazi kahle sebephila bengazwani ukuthi hayi senza usibanibani senzela usibanibani, kungakhulunywanga kwenziwa inhlambuluko yalabo bantu baxoliselwana kwalunga isimo phezu kwabo nayithola impendulo eshort. Laba bantu sibabonile sebezwana ngoba nihambe nalandela izindlela zokuthi nibalungisele bazwane. Niwenza umcimbi nithi niwenza ngawo usuku lomcimbi vele abantu bashaya igcekeni ukufa umuntu, noma balwa abantu kuhlakaze umcimbi uphele kabuhlungu. Yini ngoba nibuyisela abantu ningabenzelanga inhlambuluko phezu kwabo baxolela ninodwa nomndeni ngaphambi ukuthi nibadlise esithebeni esisodwa. Izokwenzaka into enjengaleyo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu nansi ingane yakhe lana iyashada noma iyashadela noma uthola ukuthi kuzoliwe egcekeni. Yini indaba? Isimo senhlambuluko asibanga khona, kuhlanganisa abantu abakade benjani bengazwananga. Yini engayibali indaba ukuthi umuntu awumuvali kodwa uyamlungisela. Isimo sekhaya uyasilungisa. Ngaleyo ndlela bake beletheke izimpendulo ezishesha njengalezo impendulo engiyibala ukuthi ubabuhlungu amadlebe, igwaza indlebe, kuqaqamba amazinyo ukuthi hayisi, kube khona uthola ukuthi umuntu uneyinkinga nje eziningi, uthola ukuthi sezibuhlungu kuyena, yiso seliyagwaza, uyaphuka umuntu egcekeni. Kusuke kuyizimo ezinjengalezo-ke bakwethu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ayizoba kuyena kodwa uzoyibona isiyenzeka ezinganeni. Ingane isiphethwe indlebe, isiphethwe isikhomba la, ingane isikhomba la, ukade wena kunento kade uyenzile. Kusuke kuzinkulumo-ke bakwethu esuke sidinga ukulungiswa. Mase ngiphinde ngibalula enye indaba bakwethu enye ethi ingane uthola ukuthi iphuma umangozimi, amangozimi igazi leli liphuma emakhaleni. Cha, leyo ngane kusuke kunenkulumo esukayo phezu kwayo ngasimo sekhaya ukuthi le ngane
ayihlawuliwe mhlawumbe lengane akuhanjwanga kubo kwayo kuyokulungiswa izinto zayo lengane kufunakala usiko phezukwayo lengane isuke inezikweletu kodwa eziningi phezukwayo yilapho ke isuyibona ingane kancancane ikhipha umongozini ngabe ukhipha ikhala laka rice okusho ukuthi kunenkulumo ekweletwayo kubo kababa wayo lengane njengoba ihleli lapha ekhaya noma iphuma laka left okusho ukuthi la ekhaya wena ingane lesibona oyikhombile ukuthi eyalapha siyabona siyathuka emndenini walengane ukuthi cha iyaziwa wena khuluma iqiniso lengane eyakuphi kuze kulungiswe izinto zakhona okwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho uma nifisa ukungibhala ningibhalele bakwethu ngiphendule ngcingo ngiyaziphendula nisale ningahleki